ini Bwlai khaino tongthogo karon ang khoroksa 27 kalyanpur pramod nogoron ani omthai klaimani ang o jagani khoroksa sajut ungui ang tini onno jaga hamjut ungui thangpano ani political life o ang 1988 ni simi political khayi tabo 2023 boro ang bidan sabha chongmariwo batainani bagai tin hani bobadra ano jorai mani bagai uilana hani bobadra na ani pipeline hamjat mata kilumaya pharo abuni yagulabo ang 27 kalyanpur pramod nogor bidan sabha ni bisingo khobjak sini TIPRA SC OBC minority Manipuri general joto dokhani ani khajani takuk te bukuk besar sokna angkoine जों बिसि कलक मा रुगै गोबां मा दास न गोबां मा चक्रपति न जों बुट दिवै जों दुनि दखाना बुट दिवै जों कप्लाइ खायगा फियाबा चिनी जनजाति एलाकार चिनी TIPRA एलाकार मुंसा जों उन्नयन नुगिया जों ताबुक बो बंचित इंतंगो अबा हाइसुदि जों TIPRA या चिनी जारा SC हिंजाकनाय रक जारा OBC हिंजाकनाय रक जारा माइनरिटी जारा मणिपुरी बरक बो मुंसा उन्नयन जों नुक्लिया शुद्ध व्यक्ति उन्नयन जों नुखा आबोनि बागैनो आं कयने आं खरकसा TIPRA जों गुरै इंगै ओ 27 kalyanpur pramod नगरनि आसायनाय जों इंगै 27 kalyanpur pramod नगरनि जत्त दफानि बुटा सकनो आं काहामकाय नायनानि बागै सुजुग आनो रिनानि बागै आं जत्त ननो कयजावो ओ संमारिवो नरक आनो गोबां बुटबाय कप्लाइ खायि नरक आनो o bidan sabha ni khoroksa samung khainani bagui jora didi ang norok ni bagui kaham samung khainani bagui ang jora sano ebong but sano aboni bagui ang jotto nono khulumung yapari ano norok waisa jora didi ang dunia sete bo naithok kalyanpur namnani bagui ang chesta tongnai.